susah kalau punya duit mah ya enak nih. Daripada nyokot totok di imah aing mending nu aya bae. Ieu mah kotokna leutik aing teh seueuh. Aduh ya aing hidup susah ya. Kalau punya duit hidup mah ya enak nih. Aing kudu guru gitu ya kalau biar nu aya gitu lah. Aing kalau lah aing penting mah. Woi Rot, Nah, ulang dia tang beluk be dong kotok muyung. harusnya nggak punya duit. Daripada tang beluk be mending urang guguru kalau. Ayo, Tuh, lembet aing tuh. kamar ini ditongak. Etik. Ya, bogas. Di mana tak? Adas di mana? Nah, tuh di leuweung. Wes, ayolah aing separuh sini. Hayu kan? Ayo. Skor lah, hayu kan? Oke, teman. Wih, Tep, matiin orang kalau mau tangan kosong ki doang. Aing kamari mawa kotok kideung. Gimana nyokotnya? Tuh diberi mah aing Mau loba. saya nyokot diga? Atuh ayu kunaon. Sekali dia bek ketemu nyokot tuh kaburi. Dia tungguan di dinya. Oh, sekira ketu. Aing numpang. Oh, sekira ketu lah. Aduh, aing baturan aing ngajakan guru segala, aing berdosa banget. Harusnya lah setekunan non. Demi duit, aduh. Aing. Daripada nyokot totok di imah aing mending nu aya bae. Geus mah kuan situ diajakan mah nya make kotok aing. Woi Rot, yuk kotoknya yuk. Nanti mah dia. Ang di mah aing lah dia. Dia bener ada Ih, curiga bener lah. yuk. Curiga naon jeung bolon. Ya, awas kan ngolo ya. Oh, Setiap hari orang berangkat lah, aing percaya lah ke dia mah. tau lah kudu percaya dia mah Oke, ge. saya lah. Woi, Tat, ya bener itu tempat nak. Bener orang geus tutupin aing beka ditu. Aing semula sok kacang kabol bool, aing sekuat aing yo. Lemah amat teh dong kotok aing. Woi, Tat, ini bener itu tempat nak. Aing merinding amat ya. Di itu tuh sakerin deui. Bener. Oh, bener. Ya, tadi sakit ringgit nyampe aing merinding yo. Betul betul. Totok ke dia dulu. Aing temuyung yo. Ini mati gitu nah ieu mah. Bener. Bener. Udah saya lah. Bau-bau nama ya aya nu mere duit ya konsumen. Bah, bah. Dia orang nganter batur orang. Aing sugih cenah.
Bah, iya kotokna batur urang hayang sugih. Lumayan kotokna jeung ngaliwet. Woi. Iya mau kotok na leutik aing teu seubeut.